Parjolo mga tarok mo lihat itu Tuhan. Siala dini doa di naringgan, do tiki naringgan. Ima di acara pemberkatan di Borunami Kristin dohot halanami ate. Jadi soro dohami dengan di Oma ya Gloria. Jadi siang kia ma atau pamuna di nini tiador muna. Nah tubuh anak tubuh guru mamu ate. Sopi nang sopi ke kami nang lakar ham senang. Jadi songoni mahata tiap kami ditabay dong. Buat hela sama boru. Otik nama doh honokku. Tu boru nami. Alang amalo golong apa dita maloro parata barat. Pasti deh. Jadi ni buat holi-holi. Ni main main hua-hua. Burjuo martungga di doli. Songoni manang marsima tua. Dihela nami. Jadi toko pedita aja bama dono kuno main. Di gua bulsik koru, ni lop pemain hua-hua. Burjuo martungga di boru. Songoni manang marsima tua. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Jadi buat abang sama kakak. Di son aronggo anggaran dasar ni pungwata. Songong pengganti ulos. Ima siapa parno putar Raja Pangahut tua. Siahan Kota Madia Medan. Nahumaliang. Jala kebetulan nak nge telepon kombesau dot Cilukman dot ketua harian BPH nasida kebetulan arong halangan nauli mai akka ulaun na rupan nasida jala delegasi humma tuau bae majo dengan menghadapi ulauni inna jadi bae ini iso di pasado ngaran dasar song pengganti di sikat ni ulos jadi buling jabi-jabi matu pusul di Simar Lasuna otik susadia dari penasa dipungut para Raja Pangahut tua siahan Kota Medan. Saya kurang ma pinasuna. Simunang mo magay majar horas. Pati nami. Gabe emang. Iya, hutur-hutur mah hotor-hotor. Nasa komay di bona ni si Dulang. Di sonna yang manorton. Imas yan pungan kor ina. Bay man nagodang nga si Talasari. Sakot maruda si Talasari bayang bani hutan manona hinan bayang jagiado dugu homa tersindir ada tahinan bayang riap mahita nangokobda sita sari tambar nisi isi malungun tene dasi deide kon aloya tortor hon hita ondor jon hita marang riak mahita Dokda, ay matungo.
talasari tambar ngisi hol bayang bani hitam isi malungun tene dasi deide kon aloya tortorhan hitam onjogon hitam ada riat mahita manodok